Wenzani? Into enzayo? Hey, siyakhala manje. I-job. I have to report for duty. Yeah boy, bheka sengitrapha kwesikhanda ngihlale ngisesandleni njengesibhani amone khona sengishayina ngempandla njengomhlonishwa ngihamba ku-fast lane bheka sengiyaba overtake baphila bombrephala bahlala estudio njengemike bathi basebenza strong njengesikhakhane kusho iphikine for sure bheka sebangikhokhe khulu ukuthi njengomsholozi sebayangiphaphela bheka kumaphosti bangifakele emehlo njengosinderela ligasi lingivumile buta sangoma sithokile sesifikile isikhathi sami njengetishele eklasini ngifikisa kwe-corona bonke baba-infected ngiyinkosi buka sihlalo bayangicegela bheka benta ngathi ba-overworka kakhulu njengesisebenzisa semafemini mangitheleka kuthuka ngisho somakuchuze kuvuleka emazulu ngiphethe ligolide lilayinise ngishayina nge-wetness sebayangizuma kumaphosti ngifana nembali kumaphosti ngengisogcamile ngibita ihoze ntrela vele ngisebenta ngesaka ngiphethe itina vele ngisebenta eblock yakhe ngiyaflowa mangisegamini bona sebabukela iphula ngidropha u-10 bhasi bavela ngasense bangifungela ngishisa kwemlilo wegomora nesodoma bebathi ngiphonsile kancane ngithola isipanika lusifa ngibasa umlilo weshogo mangisestudio ngitshela uproducer afasele ibhande sekuyashesha awubuke beta ngenombolo ngisho kumavidiyo sebafaka ikheberesha mina ngishayile afusunga umuntu wakho sondele kimi njengensimbi kumagnet sebalahla idirection bayaphambukana sengibagula ngihamba nabo sogaca amabhande sithombe sami bosithole ethuneni ngigaca ibhandela kanokutsho sengithole ngesiboko somrep mangisestage bafunga kuhle kwejaji ekhuluma nonsense ngibashaya ngephantshe lemboza kule game sebayagoloza bathi bathelekile kule game ngisho bangikhaphile lo pelepele sobaba wasana nomgwinyi udoba ngumsindo etoilet ngijamba bolova mangene estikini ngibulala liphupho lomrep ongenamamenasi bathi basegamini kepho bathole ebhenjini lana thina sikushaya sikufaka emgodini uphenduka umkhobo we-industry bheka ngithelekile batshale basale bangidedela bebangivela umona kulo mdlalo ngababhayi enko labo malambana uphaphuse emoyeni ungenaparachute wawuyafahlaka asengikufaka eklasini ngikufundise nge-free education ngoba unamali mkhufela thina lasho ngasiphusha umsebenzi kuhle kwanondile thola imaski egorilla mfana ngoba lakima usabele ngiphume emafamu utshela kwangihalalisela ngenkomo utophapha mesilahela abathola imope to take my location bathi le ntwana iphumaphi lakimi kolami ulithuna ngumshado kanokusho badibhida ngemagotsi kepha bahlala emasabasi buka bebathi ngi-underground kanti ngisahlanganisa nosathane mina ngiyinhlavu yasanda nezuzo ngithole endaweni ngishayela ilayini leliphokati nyembedida sikotheni njengesisebenzisa se-rehab ngiphethe skim samabhova wayisusathi yakufahlala ngiphuma ebhithi njengomnyuso oligi sengiflowa kwegagasi ngona abangani bakhutha ungisabile asehlangana khona kophuma igazi uthi abangiyekele ngisentwana ngisanganiswe yifame wena ubhizi uhola ama-likes on social media mina angibhukwa cause sengibhala inoveli ngidriver through njenge-screwdriver ngise-ICU ngilele wadi le-music industry ngigula nge-pintline mone ngingangena eringini yeboxa ngifaka iphani bathi chilo sikhanda kakhulu ngekabe international bathi bheka manje ngivele ejalimane ngisimbe engagobela anginankinga ney'mendlela I'm in love with the game abathola umshonisi bavele bapakishe kulo mdlalo abanasihlalo ngiphakamisa lisulumane mwena le ngihloniphako the rest must rest khona bangade sibhokela babhodla indlala thina sibhodla imaki sishibe ngomculo badliwa kwanondinda abanasteshi njenge-express batshele baphose nakushisa ngeke bakhona kumelana nalo mrepa longafuni nonsense bheka mangivela bayamangala abavali umlomo ngathi babona uSpider-Man City gorilla warfare, military training, push-up, abdominals, squat, the whole day and the whole night. You know why? Because by using a less.